Аллах таалам кабыл кылсын. Кудай буйруса кыска убакыттын аралыгында сиздердин мээримдүү, ырайымдуу боорукер жүрөгүңүздөр себеп болуп, патриоттугуңуздар, марттыгыңыздар, жомбатыңыздар себеп болуп, ушул Ыйман Аманат фонду 13-үйүнү дагы ушул муктаж үй-бүлөгө толугу менен заманбап кылып тапшырат иншалла. You filled my heart with love, showed me the light above. Now all I want is to be with you. You are my one true love. Taught me to never judge. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa ala habibika nabiyika Mustafa. You came to me in a time of despair. I called on you, you were there. Without you, what would my life be? To not know the unseen, the worlds between. For you I'd sacrifice, for you I'd give my life, anything, just to be with you. I feel so lost at times by all the hurt and lies. Now all I want is to be with you. Allahumma salli ala sayyidina Mustafa